من سلطان مهرنوش خواننده صنف نهمی لیسه رقم 2 از ناحیه سینا میباشم. امروز میخواهم که اختراع نموده خود را به پیشکش شما نمایم. اختراع نموده من این از سببی که آنقدر نام موافق به آن نیافتم آن را آگاهی آبخیزی نامیدم. آگاهی آبخیزی این به معنای آبخیزی های کلان نه، آبخیزی های خورده که به مثل ضطاب در خانه ها دچار میشویم. ما بسیارتر این را ما میتوانیم در بیناها در همین خانه هایی که بسیار اتجاه میباشند از آنجا استفاده بریم. این پیش از ضطاب شدن به ما آگاهی میدهد که همین که ضطاب سر کرد این به ما آگاهی میدهد که تا که ما یا خانه خود را یا اینکه از تک ما همسایه ها میستند در خانه های بسیار اتجاه همان آنها را پیشگیری نماییم که تا که آسیب به همسایه نرسد. یا این را ما میتوانیم در تهخانه ها یا اینکه خود پدول ها استفاده بریم. وقتی که ما این را استفاده میبریم این به ما آگاهی میدهد که وای شده ایستاده است، آبخیزی شده است، ضطاب شده ایستاده است و ما باید این را پیشگیری نماییم. اینچنین این را ما میتوانیم در تگ اتپلینیا ها استفاده بریم. وقتی که اتپلینیا ها آبشان میچکد وای میریزد وای به این کانتاکت ها وقتی که میرسد آواز توسط سیم ها آواز به سیگنالیزاتور آمده آواز میبره و این را به ما میفهماند که پیشگیری نماییم تا که اینکه به ما آسیب نرسد. طرز کاری اسباب چنین میباشد. وقتی که ما آن را وای میکنیم در کانتاکت ها یا خود تماس ها اینا احساس کننده هستند. وقتی که آب یا اینکه نمی به این میرسد توسط سیم ها با سیگنالیزاتور آمده آواز میبرد. اگر خواهید طرز کارش را نشان بدهم آزیر این ویدیو هست، این ویدیو می باشد و این نه تنها برای آب حتی در نمی هم آواز میبرد. اول توسط نمی نشان دهم بعد توسط آب را میریزم در لالیچه. وقتی که اینطور میکنیم و نمی در بالای کانتاکت ها میرسد و این آواز میبرد چون که به شما معلومات. یا اینکه همین خیلی آب را ما میریزیم. مثلا وقتی که ضطاب میشود آب میریزد در کانتاکت ها همین خلقتی این همین خیلی آواز میبرد. آفرین. این اساسا در آینده نیت دارم که این چوب برای اینکه وقتی که ضطاب می شود در بلندی های حتی 1 سانتی متر از این چوب توسط این چوب این را گیریم. اما در آینده نیت دارم که می توانیم که کانتاکت ها را سیمی دراز کشیده در تگ اتپلین آمونیم و این در جایی مثلا در خانه ها باشد در بالای یگان استال یا اینکه یگان چی میمونیم. وقتی که وای می شود ضطاب می شود نمی به این کانتاکت ها رسیده توسط سیم به همون خانه آمده میگوید که وای پیشگیری نماییم. لیکن خیلی نه استثمارات به سر دادن ممکن خیلی اتوماتیک کننده ممکن این سیگنالیزاتورهای شما یا ما یک چیز داریم ده که جان مرنوش ما همین شهر دوشنبه به یک وای داریم یا اداره کلون داریم به نام پیش سپیس автоматика میگفتن سری داد автоматика سپیس автоматика انا منو با اینا پیشنهاد کردن کو این چیز خوب است. سلامت باشید. من سفر سوربن خواننده صنف نو لیسه رقم 2 برای خوانندگان بالقد شهر دوشنبه میباشم. برای خوانندگان بالقد شهر دوشنبه میباشم. این روز در آزمون شهری تاج سر جمله هنرهاست علم میخوام که اختراع کرده خودم رو به اعضای حکمان پیشکش کنم. اختراع کرده من رگولاتور کناپوچی نام دارد. این اختراع کرده من برای همون دستگاه ها و اسباب هایی که قوه تا 50 ولت را دارد میتواند که قوه آنها را پس و بلند کند و نه تنها اسباب ها و دستگاه ها باز این اسباب ساخته من باز میتواند که لامپ هایی که تا قوه تا 50 ولت را دارند میتواند که روشنی آنها را پس و بلند کند.
паст ва баланд кунад, ман ихтирои кардаи ман навбарияш дар он мебошад, ки дар хонаҳо бисёр дар ҷойҳои истиқоматӣ аз сабаби қувваи барқ бисёртар қувваи барқ баланд мешавад ва лампаҳо ва дастгоҳҳое ки барқиянд дар хонаҳои мо аз кор мемонанд аз сабаби қувваи барқ баланд шудан. Ва ман хостам ки ҳамин асбоби сохтаи ман метавонад ки ҳама асбобҳое ки қувваи то 50 волтро дорад метавонад ки онро пешгирӣ кунад ва метавонад ки вақте ки қувваи он баланд шавад метавонад ки қувваи онро паст кунад ва вақте ки қувваи он паст шуд метавонад ки қувваи онро баланд кунад ва ба қувваи миёнаи худ оварад. тарзи кори ин асбоб ин тавр мебошад. мо метавонем ки қувваи ҳамин асбобро паст ва баланд кунем. Масалан ҳозир бошад мо қувваи инро баланд карда истодаем бо воситаи ҳамин ноқил ва боз мо метавонем ки қувваи онро боз баланд кунем. Лампочка дар мегирад ё не? Лампа дар мегирад устод. Боз метавонем ки лампаҳоро низ қувваи ин лампаҳоро низ баланд кунем. Масалан қувваи ин лампаро ки қуввае ки то 50 волтро дорад, инро то 50 волт онро мо қувваи онро баланд мекунем ва боз метавонем ки бо тугмаи дуюм қувваи онро паст кунем. Ҳамон қадари равшанӣ ки ба мо лозим бошад, масалан дар шабҳо вақте ки мо хостем ки ба дигарон халал нарасонем, хоҳем ки равшанӣ ба мо кам дар кор шавад, мо метавонем ки аз ҳамин регулятор истифода барем ва вақте ки ҳамин 220 волт доранд лампочкаҳо, метавонем ки ҳамон лампочкаро қувваи равшани онҳоро паст кунем ва ба дигарон халал нарасонем ва кори худро иҷро кунем. Шумо аз қувваи барқ истифода мебаред? Бо аз қувваи барқ ва транзистор ки метавонад ки қувваи барқро баланд ва паст кунад. Аз қувваи барқ истифода мебаред ва бо кадом усул шумо пасту баланд мекунед? Мана гуфтед ки ман шиддата ба воситаи мана ҳамин пасту баланд мекунам. Ин чӣ ном дорад? Регулятор кнопочный. Чӣ хел регулятор? Регулятор кнопочный. Идоракунанда, Қувваи тугмаи идоракунандаи қувваи барқ. Анвай идора меёд. Зер кунед. тугмаи регуляторӣ. Бале устод. Принсипи кораш барои чикор танзим. мекунад? Вақте ки тугмаро зер кунед ва чӣ ҳодиса рӯй метавонад? Вақте ки мақсадам ҳамин аст. вақте ки масалан мо дастгоҳҳое ки қувваи то 50 волтро дорад, метавонад ки бо воситаҳои ҳамин тугмаҳо мусбат ва манфӣ бо воситаҳои мусбат ва манфӣ бо мусбат метавонем ки қувваи онро баланд кунем ва ба манфӣ метавонем ки қувваи онро паст кунем. Боз дар ҷойҳои истиқоматӣ ҳастанд ҳолатҳое мана инҷа дар пушт Сорбонҷон, мана инҷа истодааст. Дар инҷа мешавад ки баъз умум мешавад коллектор умум мешавад, ё мешавад эмитр умум мешавад. ҳозир бошад мо дар ин ҷо транзистор яъне аз ҳисоби тағйир додани пайваста кардан дар схема шумо метавонед ки тағйир диҳед. ман тағоизода Сабрина, хонандаи синфи 11-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 67 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мебошам. ихтироати ман дар ин озмун ин муҳаррики буғӣ мебошад, яъне ки муҳаррике ки ҷараёни электриро ба воситаи буғ ҳосил мекунад ва дар он иборат аст, бештар онро дар қишлоқҳо истифода мебаранд, чунки дар қишлоқҳо дар фаслҳои тирамоҳу зимистон онҳо аз ҳар сабабҳои гуногун аз истифодаи ҷараёни электрӣ танқисӣ мекашанд ва ба онҳо ҷараёни электрӣ на ҳама вақт дастрас аст. Барои ҳамин мо фикр кардем ки як назаре пешниҳод намудем ки тавассути буғ ки мо медонем ки дар қишлоқҳо дар ҳар як хона онҳо печкаи аловӣ доранд ва аз печкаи аловӣ истифода мебаранд. Агар ҳамон печкаи аловӣ 30% хонаро гарм кунад, 70% он беҳуда ба воситаи дуд ба берун мебарояд. Ва мо фикр кардем ки ин 70% ки мебарояд, онро мо самаранок истифода барем ва ҳам онҳоро бо қувваи ҷараёни электрӣ таъмин кунем. Яъне ин чӣ тавр мешавад? Мо дар болои ҳамон печкаи аловӣ бочкаро мегузорем ва онро бо об пур мекунем. Вақте ки печка дар мегирад ва оби он ба воситаи ҳамон алов буғ мешавад ва мо дар ин ҷо трубаст ки онро ба воситаи самон бочка ба онро ба ин пайваст мекунем ва вақте ки буғ ҳосил мешавад, буғ ба мотори умумӣ медарояд ва дар вақте ки ба ин ҷо даромад, поршен онро тела медиҳад ва дар натиҷа он дар даври чархзананда ба кор медарояд ки он ба
вақте ки даври чархзананда ба кор даромад, дар генератор майдони ин генератор мебошад ки дар он майдони электрӣ ҳосил шуд. Вақте ки майдони электрӣ ҳосил шуд, ҷараёни электрӣ низ ҳосил мешавад ва дар тавассути ҷараёни электрӣ лампа ба кор медарояд ва ин конденсатор мебошад ки ба воситаи пайвасти параллел пайваст шудааст ва он ҷараёни электрӣ дар худ ҷамъ мекунад ва аз он ба лампа дода мешавад. Яъне лампаро таъмин мекунад ба ҷараёни электрӣ. Ва боз мо нақша дорем ки инро тавассути об ва шамол низ кунем ки барои ин ба мо мотор ва поршень лозим нест. Яъне ки агар мо ба воситаи шамол кунем онро, мо медонем ки дар ҳар як баландии 8 метр шамол хуб вуҷуд дорад ва асоси кори мо бояд ки барабанд чарх занад ва дар генератор майдони электрӣ ҳосил шавад ва барои ҳамин низ ба вақте ки ба воситаи шамол кардем ва инро асбобро мо дар баландии 8 метр мегузорем ва он тавассути худи шамол ба чарх занӣ медарояд ва дар инҷо ҷараёни электрӣ ҳосил мешавад. چند خانه شما میتونید همین То се хонаро метавонад чӣ кунад? میتوانید وایتی دا То روشنی се хонаро метавонад ба равшанӣ таъмин кунад. بسیار ناز Меня зовут Мухаммад Рубей Мамадиор, я ученик 9 А класса лицея номер 1 для одаренных детей. Мое устройство, которое предстоит перед вами, это ультрафиолетовая лампа, источник ультрафиолетового излучения. Для чего же нужно это устройство? Это устройство предназначено для стерилизации патогенных организмов в комнате, иначе говоря, микроорганизмов. Как же она воздействует на микроорганизмы? Ультрафиолетовые лучи мешают связям транспортной ДНК взаимодействие с аминокислотами. Это не дает синтезу, появления новых белков. Показать можешь? Не могу показать, но недолго, потому что ультрафиолетовое излучение поглощается роговицей и есть риск заболевания глаза. дар инҷа масъалаи радиоэлектроника аст. Шумо кадом қисмш аз электроника иборат аст? Сохторша қилам гӯед? Это нужно для стерилизации патогенных организмов в комнате. Это могут быть бактерии, вирусы или та же плесень. За счет чего? Ультрафиолетовое. За счет чего? За счет ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовый. Лампа, где лампа ваша? Ультрафиолетовый. Верхний, да? Газоразрядная лампа. Как же это работает, это устройство? Это устройство состоит из дросселя, игнитора, то есть импульсно-зажигающего устройства, и газоразрядной лампы, включающей пары ртути, которые и излучают ультрафиолет. Как же она работает? Когда мы подключаем это устройство к току, ток идет от стартера, его еще называют стартером, к электродам лампы. И когда электроды и внутри игнитора знаешь, сколько ток нужен там? Ты знаешь, сколько ток нужен там? 4,5 ампера. Tamam, salamat boşayız.